Volice, uko nukechu por shoke, utse ke so Jehovah modzanu kutuleki he. Jisu Christa urhakili uzanu ke nise por shoke bapete zele yawe. Chedo ke shoke hunu nyepu di sevor ke zasake tuo. Reverend Dr. Rokovile Satsa Pastor. Salinu uko tasake tunye bazake se eli vila hunyo mechio. Sali krota eno ke visali kire. Uko pete sedenu ke ze sali ku krikinyidi hepengwa puo. Krikinyidi hepengwa puo hau tsele duo. Po tipie sali krota nye tsesaya. Sali ku hete tadie, sede sali ku hete tadie. Hete tadie. Nguli daro pete ke ze shatade, kelili. Amoze ki Jisu se pani to chede po ke ko ke to uzo ko la vi e to anu shori po fe foro Zapudibu ke shisodi zaputiu selali duo. Ke todie ke prayer eno jese kulie kire bu ke tolesa ke we unu proseduo. Eno li vitonyo ke shije bu ke tolesa ke sa unu proseduo. Ke chaketsa eno viprahu ke shije dikun. Mos she microfebo philharmonic ko kire nele duo. Ke shisodi share zaputiu selervi. Puti mukelela ke tejebe ke penyu vutseya mutsu siro puti bia ke tsela program committee guri ke pjese pesise prosecutio jobless no prosecutio jobless no chapter 4 verse
keres henunu mefeke tso prosedio ke toles ke saunu krepengudi heta tapengu pulha putsigi chayu jowe puo kiniko mu punyunyoko petzekewa seshe kunye puo punyunyoko tefuko mu tenyuko uko zeriu pitsu to kinunu hatsu mu kube krieke bagi dilimye puo jokivo rishe hato tuko liepetyo jiu gadako uko kiki hatsudio rusibia ko vor di uko hozete muje chapie kityo dukriwate mkir kutyo arabi hekesozo hue depu ke banu teme ke kripo re vor dishe tiginu ke penyope mite chu di te koko siro kityo ko tewate chi uko biepezwate mu ankir kroketula arabil hekesozo pudipu ke thanu ke kripo re vodishe chaldieko crosse tsavor di ut banuler sidi ut ko hozete sidi je chapie kityoko dukriwate mu mkir kroketula arabil hekesozo pudiepu ke thanu ke krip miepuri vodishe nyunyo tepuko mu tenuko pitsu thokinu hatsum hakrie ba ru hare hatsanu tikhe khidi kemerie ketsu bovodi kyu medzeko biemewa sidi su mechu unyoko va di uko shete chiu nki rukruketula arabil hekesuzo sitze jobshe pu furniture ha wa sidi pu chu putsa thewa mu te chu dir shota sidi pu she ametho di ajovanu vor ru ametho di tuolata tuo Jehovah khasa mu Jehovah tho zelete Jehovah buza puza yetliche ha hakopete nu jowe phuma mori kekre di kepenyopfe pejo tamo tebishe a prosecutoro Johan Kerupo mefa tetanunu seratenegeto Johan tute Kerupo mefa tetanunu seratenegeto Potsigi tupe kebao Jisu krata Mata haupu keseshe lakinu le poche zefe Maria nupudi poki kepatau vorte mupo nketaho sisa mupo su sisa te regri pokipa seki jisu po kinu bat jisaki jisu kinu ranau nu ler molyo mu mata zekeseke tso nu tazolyo po kinu badi po nu tupelyo ke ba judako Maria rekrishe to yoketa ngu site ukori po shemejipa ukwe potyo mekrutso nu vodi tekrotyo zinhetele Maria vodisu so toledi punguliete chupom hodzenu kutuliedi she nyepu no hakibaro apru shetaliel homuru sita siro jisue Maria mupose ketyo
Juda ko prakityo ngusedi punu chiti vorta mupunu shothota. Sidi poshe nyuko popie kira pozaga si. Uko shi poki nyipu vodi mehoche sisa ru jisu krata. Sela juda ko she leri poki deri pukrevo shiha si. Deri homeshe Hitium hi chepevi keso, que she nunu temi hauri cheperhi la salome sita. Ogo, que se que nos reldi que piña fiki, o me shime lo de we. Here got so here got rigus, mo here got secretio, get check a massacre ripo Jehovah. This was Ahanaha, but the Bavdo, or Magarianaha. No here come me pupugate, get her go cruhi, here got Bahaper, resetity. Here go before the Sozaka Sahutole. Bavad the honor here go before the Nte, Ntejiligivi, Nzakiligivi, Nrashuligivi, Njapuchiligivi. No Jabi Heko gets a lot in Beje mo Ntenteji away. Nipo no Putianaha Jabi. Here go me Pugata. Here go me Pugata, Chaka Sapressity Hikobu, but the Bavado Pomagera Hosedi. Here go Dodjaka Salakali. Here go Bu, here go Faka Salapi. Nzeke Perolity Hikobu. Get touch, get reason no Hiko. Dodja Menuakili Tipuchi. Nipu Kekilamna Hiko. Gizano Hakelhu. Mi Puri Hiko ti Soza. Hiko ti Hiko Bavado. Susu Simole. Heko ke krimi ke gra, temie ke vi ke gra, nipu puti ke cha heko ke ze ke pesa ke pekro di lu vodun heke ze, nipu temie ke gra vordi di sozaho zoli modale, heko re heko di soza heko ti bavado simuru, heko bu nipu bavado hanaha, heko ke lu sedi, heko rupu sedi heko bu. Nzeke perole heko dodze tse heko bu heko petza pe pipie nze ke sakeli tibu tse di ngi heko meshime loya we heko ki zano ha ke lu reve nipo heko atemie zo ke tla ki zunu ke lu jorli ki zunu vinya viera ki zunu ke zake ko ki sakini sokosa me hu me ngudi heko sokosa fe me hu me jedi ti sonye heko ke vi ke ko petese heko no petese di sokosa fe mu hudu ele de ni po sokosa ni po heko ke lu heko ke hirosu ser halel ho ke na heko kipuse no ni po heko kipu ke sakem he heko bun die ko krasadi ti son he Heko bo heko kelhu sedi, Diego kape heko chatale, soko kape nipu heko tsepe tsope hidi heko bo soko se medjidi hulikatio no tajake kopi heko tsachi. Ki janha kelhu revetiano nipu no heko bo, chake meriu, karu ke meriu zedi huliano se, ke kilamane, ke kanu. Vodaya gaza chasuwe meyamu suwe remu temye kekra su menudi su unidi su nuvoya gaza puse ki janoha kelhu teggo mengugo sedil hutiliro suwe kekka no vodaya gaza no hiko kipusa sala hikobu ki jano hiko kelhu revetia no hikobu karu ke meriu ke rinu voya gaza chasuse mere mo chaso no se tokeza re de heko busu me jidi fuli no di no heko kipuse ke kilamna ni po temire
ke tsake dioyor bisus no voya ke tsona ko kipusuru he ko bun dia ko kapi he ko tsope hilidi he ko bu chakke me riu no puto rezo shiri he ko busu me jidi huli ke to non to jabi he ko cross ke le silichi he ko buti son he ko ke pele miubi Jesus Christa he ko ke pele tsoti tsoto ke su he ko la shesedi rila shiketao me homosu pishi me jidi huli ke to no ke kobe te he ko mi putse tsepe kope rilasa he ko tsepe tsope risati he ko bu ni bu ti son he chakke me resu no se to voli ke to no he ko mi putse gomo he ko yalechi ni bu je do nyo ke lo ke ro ha cha the debu ro putza ke to ke ri tsa su se mengudi so fit the her measure dim ho no vor bawe no jabe nyo ko tsi no hiko zebalidi nipu hiko crosser hiko cruisati hiko ropfaki zatie te herme rutsaketio hakohano no hiko ropfazava hiko vake pe vabe hiko tsuchi nyonyoko ntesatio ntesatio din rushosatio di mhodzeno vorbawe hiko pike mesikere fadi mhodzeno vorbawe no hiko no shoko hiko pike mesikere ko petesi mungwe no nipu pie mesire ka sami ko bunki no vorli no se no ke relibi hiko tsatio seru hiko pike mesikere ko hiko to fakori sedi mhodzeno vorbaru temi si toke mokno se no hiko pike mesikere ko hiko bu lobengi sawadi hiko bunki no ke relingu kile tisachi no hiko krikasa no jabi hiko ke teji ke pejia ko sedi mhodzeno vorbawe no ke di te debris ni pu ti sotnie hiko ke lunu hiko bun teja ko sedi hiko nidi lutuasi hiko ni pu hiko ke lua ko apete sedi no jabi hiko ke tsa ha ko sedi hiko ti sotnie nchen teji to sowe hiko bu hiko melunur hiko rufunur no jabi hiko ke ko sedi nchen teji situ ke le tsachi je do ni pu nyo ko vordim hodzno bakili ke medi no heko nro shover ke tsa heko ro sha ko apete gore non to mezame zale heko melori heko ro free heko ro shokori heko pegori ni pu sedi medokim he chedi heko zapu chke sa ko kino bonori heko ro sha ko le mo heko burin kino tajang ke sangu ke le ti chchi nyo ko ni pu ke thoke he diepe Perbe heko ke sasate, no tsukono no heko shake sasache. Zaliako setin centesian zapu sofotio, Cheskezo, Shukezo, Zapu Chekezo, Nipu, Capeniva Jehovah. No Zomina Nipudis Nozo Ketala, Heko Cateji Capegia, get Tehako setin centesia away. Alko Kino Nipu non. Japi haku heko rushoko limu heko bursuko kinur tajangu kile legally ti tajarpi heko tsuchi nyongi tu heko pastor reverend Dr. Rukovilen ke toke he disevordi nipu heko tsuti no pu sedin za pu chafor ke tsuke medi che do bav dahno non topo kruper tsasa bo tsepeko sa pu tsuke tefusa nro fu pu krisadi pu bunki no ngukilem hasimu ke ko ke tefusadi ke toke he dia ko pi heko tsuke sasa moshidi heko bo ko kinu tajaka sangu kile ti tsuchi heko rosho nipu chofo ke te pete heko nipu teriano no telaka non Tosen Nimedokim Hetsadi, Hiko Bunu Nipu, Katomor Funan Rushule, Tajaka Setin Centajili Mohikobu, Tajaka Sasedi, Hiko Kenika Sasedi, Geko Tefuka Sasedi Hikubu, Hiko Kitiki Nulavo Prelik Vitajapi, Nkehots among Mijeko Crossachedi, Hiko Kalakali Jisuza Sedi, Kekmasaka Ripu Jovanki, Hiko Majimelosayawe. Amen.
chỉ đó cái thô địa cái thở đi phải cái điều Corin mi ko kiriu the tha pununu kerse Corin mi ko kiriu the tha pununu kerse pulha liro ke tholesa ke saunu krikin yedi sera die不知给只有给只这边丢说热说给我给只在。Sirom hapie te rohi ko rasho ke wa zero wesi ke tse uko pe terim hasi bapre iya sirim hasi e ko methotu ya deri ke kriem hatse pe viso ya deri ke hupuri uke pe nyofer kriya ke zao bubu po silia Siro te romie adi puya keza tigi mori ki dzegi tuori mu te romie mu nyepuko idi puya keza ke kratuori Siro mi peteri hasi hau ni premo mi ho vor tia ha ke tsori te ho ri zele uzo tse vor ke takize hapie te ho ri ko rasho ke wa ke tsa ko ke tsiki uko suko se te ho ri u vin he tsele baya uko ai uke le tatsa bazolyo sala su se hruten he itaya Deri nye tuo nye meddo tsele ke visu pie ke pele ke tatsumye pi ke mesa tsuwa molye ke tula nye terer tsele je. Salat mhasiu la po ke pele ke tatsu Krista po la she ke se nchize bu katatuo. Sala ke tsatsa po la asheze bu te tsuta tuoro asheze bu te tsuta moli ke tula am hakipuri temori tsile lote nipu di ke vi tsokola nipu pejewe che nipu zanum haseke lerko ke ngule tatuo che do chalie tsasa ke thako dikon ko
hakingu kile kula uko pete shetali di kese keche tali utile to bala lirvi ke pesi ke ti unyemi kinyebu sele tuo ke rio engineer ke vile tuo yese mososio anoli kini konyo belho ke hunu ke tufa unye ke pesi ke ti se watali ro microfe po pikel zanyo krotokoki anoli tuo ke shesodi potiu selervi Poti ke vi haula ka penyev peje chim honzari ka peshi soade ogo te cheno sededi ogo ke dile skino preschool sededa ke to so ka peshi vor mo so mejidi hego mago hermo pododzgo sovorze ha tsga vor go no ka hu hyogo la chaga bala mo ka penyev ka khrola no ka gratsle de mo ka grats savom sadu bazo mo sla ka hu bu hyogo ka chagi hyogo var krava je so rise ka hu ki chala se ya so dunu se de di agos jamais fait dia so dunu se de di vo jamais fait ta ka zo hyogo ogo che KD Montessori preschool la open house week shizugo o sedeze sudoze sodunu sededi mo suno yero mikronogo unyunyobo for prinzaga zugo bu social media kono advertisement ko nungu prebadazo shiva chakri utuvori un mibengu mo kapathagori zekarut sadi katso katza u shikenzago ma pucha pula ketu sugo hakatso leki vi shigetsa putibu sala jamais fait die so do nuno se de divo jamais fait takatso mikrono go bo su hano vorleki vi so puti kasase mo sodu kabat tepfe di putigi yogo formal launching program bo su ha sudoze mo suno ogo pastor bu peer de taja chageze sudo mo ugo utga hutz per but teburi vori ka percrossa mo tajari chape ugo lesaki je sede do ka z hawa zisi je ge ze so ha sede ugo hu pe shismo ka kritondo mer hi yu po ke ni bo patabie modo ugo social media advertisement ko ta se va de pate go ngo bazo do dari macha po ke ni so ha ugo Jiliro Montessori preschool hawa sede ge do la ugo Nagaland Institute of Language Research Studies and Research 시게즈 Montessori 자티 가바타미고 도즈 카시야가즈 소고 하지디 테리도노 워티가 조 스버제 모 소고 하메 소고 너 제디 하고 하 classroom setup ko zo shiri curriculum ko zo shiri ka
la reading materials mahanya ko hapate Montessori style Montessori approach po method po system no tazo 이게 저 세비 백기서게도 하고 하 우걸 레스키노 하고 하뭐 니주고 할리 우걸 레스킨 게 프로고zo 데 응고 클래스 A노 뭐 B노가 바고데 프리스쿨 고로 테치노 보로 데리 응고제디 메리츠바 뭐 하냐 하고 하 세디 뭐 하고 하빠테 클레디 하고 하빠테 세월지 셋업스 위바데 뭐 하고 하빠테 Montessori method of teaching and learning. So no seke ba ho happy ke pekiese preschool ka piba o kizono deri Montessori approach se dit seke ze o ga hari keribo ige ze bi tasese. So she o ko classroom no furniture ha ko hazori Montessori specification no seke ze ha go ha patek sevori ha go pie setup se prebiba de sala so du pier ze she so du more kenyun he open week thing no for the shi hago hangudo hago ha banya sidi ka premiumego bataga ze ugo go how hajero ugo hadle sigi kewe class A B go le sigi kewe chiki hago ha kemi sidi hago hanuno classroom ko setup chili mebu vodi mo hoga ze ha midi chu do ze ge ze su ha chba mo hago ha mo kemi ye thobo je do bu se ge no yo ugo hago ha chge do lam har ka shinu Водиво лесеки का building का साथ से मोर्चो classroom के बीच से मोर्चो की बीच से मोर्चो के क्लास classroom के ट्रिक को है वो पीवा के ताला मो तेमीरे का बाल ले लो चला की का सब से मोर्चो so मार्शी जन की चुक लेके भी ठेच बाजो दरी सकीर का थाउनो चोप फके जे दरी हानो ओ का हुआ चप्र मेको उन्नुमदी बाहु से का थाउ कैसी अंगाबे वो की का साथ से तो बिल्डिंग का साथ से तो पूरा हुआ पूरा कनीनो और सुसुदो दिपो भागोरी सकीर का गोरी खासा ये को estimated cost year 40 lakhs पूरा 40 lakhs खासा दिचिए से करक्री थोनो नुम हत्स था हाउ हालिरो हाकिम ही भी लुचातिए उको कपथा को बिल्डिंग की लासेबा हाउ हा करन्यू नोट ससेकोरी पार्लेसे की कंपाउंड बामु पुमहो नु पुतेरेसुनु सेदी चलेके विबा सिजला सुनुनु सेदे था जे दालाइमो स्लैब पुछले दे दी जे पुमहोगी nguade किउ बिल्डिंग मुमहोगी जिबादे मो हाउ हा रक्री सेदे ताजमो तेची मो देची थेती चियो नो छचिले के तो सुहा नो टारगेट छ था हाउ छचिले दारो उगो हानुनो सेदे दा मो हाउ छचिले लिरो पुरही हाके मेजाबो पार्दो इके जुबो पि पिपेकिए केस she uko nyunyogo awa ngo uniform go ngo bu hagi work do 지소된데 지소데 뭐 그푸시푸리 uko nyunyogo uko lasakino temika klari uko ka premier enrollment chaga dazala tenno machaba su hama hoga voki ngulege zu boliro uko 뉴뉴고 미가 그바 산데 스쿨노 응고미 테크리에기 와도 깨츠토고 저저 삼빙고 히디아세 43기 registered so she bloomers ko 57 스기미 수고 하치 프리스쿨노 vollegevi 시게저 우고 바세 내 우고 레스기 케디노 요 프리스쿨 바 모즈노 우고 뉴뉴 하고 부 백테타세 레스기 케크리노 보다디 우고 레스키노 enrollment 잡바게다 한국에 저노 오고리 프리스쿨 쓰도 뭐 위세가즈 쓰도 시디 오고 뉴뉴고 보for 하노 프로게도 소하 카메라 갤레시디 효고 하와 세파호 모슬라 오고 미크르누고 바호제 미크르누고 보 오고 레스키 프리스쿨 죠 세델리다 슬라 게치비케 크리아스모리 오고 토고 레스키노 프릴레기비 parle데 뭐 미에몬 미키리비 구디츠도 가 저가 레도노 츠다 뭐 환야고리 뭐 바호시리 Montessori method of teaching, how your scientific approach, scientific method, said it's a vibuzla, Ugo how Ugo Nunogo over Hano Prelegie, gets a so Hasidi, but they will teach us more. Patogola, Capanuva Pagiamo, Nogo Hugo Lano, Chavazoji, as was it in Nogichao, Pagie.
kela kelio Krista zanu kinise di nyeko kelula siya. Uke hu pedet zepra tseke vor late Dr. Viketona Keshije Jerie August Jacques Tenyen he Nipu Jenu Relide Kechanu Pokikru Vara Grasa Baje. Angami mission dilie mu mana separba pia kezako nieza mehodi tselie kivi se pesisaya. Vorketu ja Saturday kechake hutiunu ngo pastor dikon go mu ugo kikrukola kechatsadio kechake huti thevatie papengu. Vorketu nipu zadu eno kotyo richa associate pastor nipu zaputsadio kechatsabadi petego lavor thejangu keliatsa thienza niku peje.
ke pu ke sakim he chido ni pu di se vor ke za sake tu Reverend Dr. Kovile Satsa Pastor che ti ke pu ti upie potsaya Gesù Krista ora che li usano che nise ni pur shuk ba pete che Lucia o che do che zedi che tolse meho rakra che salas che ne Johan tu te kerpu kusoku serapengu Gesù grata temie che lunu temie zopfe measure the problem of pain and suffering. Oko kezedi nipu die meho kasasana. Temye kelunu tie kizunu meho salira. Temye peteri unu kesutonu uketso. Putipunu mari putipunu umelunu uretsa varya kaza diepo zemeta. Gidi tie kizunu temye topfe meje repitamuha grapitamuha getze temye peteri o getzo yameche getze how kelakeshe die po answer nguri zolia mo meche hatui tie temye kelunu temye topfe meje how kizunu temye petelanu Nuje kere topu tsedi temi luvoje. Ugo peteri putimu ponumri putipunu uturi uketso yakazapu tsemeta kidi hau haitamu kidi tsofukere hau haikitsu vortamu nipu avarakra Nipu temye ngumeje temye zelle bayazo momedamu mori kigetze ke cricket diu getsam hatopu tswatadi ke tsof hakere hau yeke lunu vortamu getze temye hau uketso getze gizunu temye ke lu me hosaliro hau temye ke lunu question getso getze kazatopu Ugo chemelie siya kaza. Ukitsuki nu milievi, shezanyo milievi, ukreto kretsu milievi. Hakere tsofe mejeze ke segaba dzesi chemelie siya. Muputi gropo nu kidi temi ke vimiri. Lo meje ke tsofe ke rezedi. Che setamu, idi uke penyo fukatso getsa, ki idi haitamu, why? Ki itamu getsa, uko putinu, utusrise uratsa ukatso getsa, tiri baya. Vapu charatsa gipunu, mipu zeke segetsa, pue akipudi, awe atua ake lusedi ani anachadi lu. Getsa ke kriye ke shoko petetsu mu kriye. Deri ake tsukene tsofe mejipuri tsutamo getze. Temye putu tsedi lu, usemenyo di lu, getze ke kriye ke sho, ke meze ke me lu tsatsumu krimo. Getze kwe ke tsukeneri uva pekrakulye, getze pu musla pu deke lakese. Nuro krali mor ke sho liro, nipu mbunu po fekeli ti kapye ntsukaba. Nosu rekradi, Nipu fili morsho. Idi poki henyeker tsekete diepu rakraba. Mutieki zunu ugo ke murame hosali ro. Temye topfe, temye nuje, pain and suffering. Hakwa tie temye zeke sekete henu kepeka hinu nuri temye hau zeke sepiba. Temye nyulu tsepreka kra ke hirope vowa kete. Tememe dipu megatunu levi, zidigatsupundu levi, terher shirketsunu, temye nyulhutsa prakakra, ke hirope voa ketsa,
Temye tie udonu kezekesho, seyepo, rena kezekesho. Te rutse ketunu, kechie ke veketunu, kuni ho ke hiro, pe vokewa. Mori temye bu ke me jeba kete. Ke chicken lanu, temye ke me jeba kete. Mori temye ke topfe, ke kaze ke se ketelanu. U ke kremye, u zebama ketelanu. God's ketala, ke sheket kitie kinu ki krunu vor ketala. Haidi temye, tie puri ke kridi, temye, nuje, temye topfe, re mimye se kete, uko si mu nguba. Uko ndun hiki te zepo, ngudi kizu pete, u shock, se kete putemeta. Ti chiker tata, kresanyo me yupo, pu fuoki, iPhone pu chadi. Pu EMI shuli mo keta unu. Pu ki ker tsudi shusu mo keta she, a ato pi chikriya ziginu te pe kronu judadu. Di pu ketsu ke debadi, pu mesale tuo di, pu te sepi ketunu, unye mi kenye nyete. Chikriya ke meriya ketunu, te chuketa, unye ke sekri ke wa. Musashiki pu unye ngusadi punu, shudi puri puto te lachu, unye sa, uko kikru, mise keze kikrutsiya kazanu, pete ke shekeze, zeke seketa. Kizu eteze haushisa di temye, tsofe temye nuje, ki deri redamu hakeze. Karnataka nu zebu, India nu zebu, uko social media news kunu hakosa musaba. Muhaidi temye tiepu nuje repiketa, ke shu temye, peshepe mimye zekete ke lukeba, uko hako hasi nguba. Hakim yedi tie uko lerdi uki krunu livi uko kezedi kepele mo utsiya kaza uke hunu. Tie temye ke chikene tsofe meje repiketa. Ke sheke dzeze ke seke tse krapiketa. Ke die zelye ke mo ki kru ke meje bakete. Juke meze jorli ke shok lanu temye ke meje bakete. Mura hakim yedi purhi ke krikete. Teshye zeke sewa kete. Temye unu tsopfe unu kemeje sezekete. Hukipo temye ke lu me hobadi addi temye ke lu ha ki deri krukremo unu remo si ha kete temye ke lu nu vortali ke vi. Mo hako rene me ho ngu pekra hako zedi dil se pekra ba kete nu. Di uke penyo fe temye yara kero goseba mo medamu ha kete. Temye uke lu nu ke totali vi kete. Mori temye puo tsopfekere totikonu uke penyofe kirapo todeyamu ha kete. Where is God when it hurts? Mu question ke tsokete how par kete ki temye ke kra tie utsopfe meje kwa uke penyofe ki sevo ke liu modi uke penyofe ze ke peche keta tiri ni kete ki zunu krapi. Temye ke kra uke penyofe justice. Su ketokete. Di uke penyofe ke tike vi ke penyofe liro. Ke kripu chufe kete ke penyofe liro. Ki zunu topfe meje kere haize kete. Nipu ki di uke penyofe ki di. Po je chasumumu. Ki di po intervene sumumu. Kete temye ke kra question hori keto. Ki zunu temye ke kra haulanu. Pain and suffering temye topfe meje lanu. Ler hakozek se zakashitiki uke penyo fakira putumu ikete ketsodi sishye vordi ke huri mote ya kete zepu temye kakra kizunu tsofe nuji hakolanu uke peleuri vawadi Christian me ke penyo fu we ke penyo fu ke tomo Christian me ke penyo fu po ke krie pu chufu kete ke penyo fu ya kaza hauwe nu lo proprio ke mi kete temye nu chipe lo bazu zo kete diepozo ke tomo ke krila mo temye tsofe meje ke retotinu u ke penyo fe kirapo baga po ke ku kirapo tasaga po nuje se temye chekese kirapo baga kete ke tsodi Christian me ke peleri kawa kete ni temye ke kralle ke tsa temye ke vipo ki di tsofe meje hakoha akelu no fortaga ki di a
akel hunu ke shike zahau vortaga a krisimor so thoba ke tinu ki diu ke penyefe apu ajo zetutaga ki di o ke penyefe anyo ake kretto te fu tenufe ki di poke hiro li wotaga ki di pubum hakere hai ke tse ke sedaga hai di temie ki di akel hunu haitamu Zopfen nu je ki di repi haitamu ke tse temie u ke tsodi u ke penyu fe ki kem he ke tse ke penyu fe pu mo ha ke tse temie u ke tso ze ke tse ni haidi temie u ke tso u fe u to u ke penyu fe gi panya para ke tse complain against God krami mi ke tse temie ke lunu hai ke tse tipunu ba ki kem hidi u ke penyo fa hai ke tse potsele vitumo u ke penyo fa po ke ko to ke penyo fa liro po pete ke khaseba ya ke tse ke penyo fa liro ke khie pu chu fa ke tse ke penyo fa liro ki di u ke penyo fa ke tse ke ne to fa nu je ke me je ke tse ha kwa ha Tiginu kel hupie temye kel lunu temye bu hako hase zdi ke meje nu je chufa kete kel hulubada mu hakete ketso etiest ko hause di uko argument potsdi uko Christian me ke penyu fus ke tomo ki di uke penyu fu ke penyu fu po ba liro top futu nu je to kizu chufa to mu kete uko hause di uko mezu potsia kete Bu. Heidi temie zopfen nu je pain and suffering. Ogo mi puri hau terheli genza. Mo hau uki vor ke tiki hau temie pennu pie. Temie ke sutonu temie pennu wa ya kaza. Mi puri hau ri ze ke perheli genza. Mi puri hau bu aki vor he ke tsa karili genza. Theology nu uke penyu fe ke tike vi mu kizunu Nusanuje, pain and suffering. Christ says, get a tea how no. Okay, penyo fur, ke vi, ke penyo fur, get a praketsunu, theodicy. Greek media, mo how liro, okay, penyo fur deity, mo, okay, penyo fur justice. Nipu we shetinuketu, mo tetunu, hatsia kazao. Idi, how ze, predi, sedi, gizunu, tofer nuje, evil. Kizunu krasese ke tsa hako meho mo hako prayer mo hau nu diepo ke tso ke tso pa ya ka zau liro o ko ke puba ke tse ke medi o ke penyo fe ke tsi ke vi pu chu fe ke tse ke penyo fe mu ke ko ke penyo fe liro ki di o ke penyo fe ha ke sho hako habu kizunu ke chu ke lo tse fe tu tamu mo hau ke tso ke se dia hau uke penyo fe nature nyepu uke penyo fe supusi ketsu su separ ketsu uke penyo fe po supu si mu ukwe supusi mu kiki mede uke penyo fe mu temi keperoya si uko job mu po kimi unye retsidienu uko hau ngulivi job we po kelunu temie po hishe hirota ketsu kel hudzepuli ke visa jopre mi po nyemu po kisiki ni pete pekawa po vie ke vi kepete pekawa ka to dinu che do prekeli tui po ki kru po nyo pete va po va tsudi ke sheke tsegeda shirbizo como po ke lunu chemo tache me je ke tseke ne chufu ke tse po tselenu chupo pitse ke to mo po ki mie for di po ki pudi nke penyo fur sewadi shedadi mu ki di ke mejibambu ketsa pukipu job we pukipu ketsa ki di ugo uke penyo fakinu hake view ke voru we pielie derek sho katsof adversity ha hako vor ketsa tiki we ki di hako nunu tadatumu bible we pusa ketsa job we po hakere hako zeke seke tikunu pun me putienu ke puma Chwa mo ke tse po zepu. Mo ha ke meditio ko ke lunu po argument me hoseliro.
and suffering. How liro kijunu topfenu jekra segata how ukepenyofe bamageta diemo. Mori vigetu absence of good. Su bamadegeta diemo. Kijunu topfenu je krator getalanu. Pie kijunu vigeta goodness. Mori ukepenyofe tuamodegeta su puligenta. Mori kijunu topfenu je krator getala ukepenyofe existence of God. Ukepenyofe shetenu ketu. Keti kevikechu puchu faketse kepenyofu mi purisu disprofree tiligenza. Philosophical question po. Uko lesson. Hanu uko temi po ke lunu. Sure ketu to ketse siliro. The so-called evil. Kikimidi po su shikilie po su shiliro. Hake view, bagetu ginu, pue ke shu duo get cilia. Akakradinu line your procedure. How can one know the so-called evil without the existence of good? Or how can one know good without the existence of evil? Hake view pue duo ketelanu ugo hake shu ngu zeke seke stiki how shote how vimote how ke mejete get silia kaza. Musulano ke vipo baketu ginu uko su sikili tui ke vipo ke shopo baketu ginu uko ke vipuri baketa su silia. Mi pue po ke lunu pue puti petenu color keti rebingu ya aliro. Po kiki midi color ke kra ke merie ke petrobaya ke silieta. Pue color ke merie ke kra keti ke baya ke si ke krilamuna. Pue color sokos duo ke si ngu ke lanu. Pue ka kijunu color keti po rebimo ke posu si. Musutui tie kijunu zopfenu je me je ka torda ke lanu. Oke penyefu kheba moda ke ni pu tu moda ke mi puri su argue tsiligen zeke. Kijunu zopfen me je hakwa tie ugo. Ke cheke nepu oke lunu vordi su zeke seke. Ke ka ke zobo kiti kinu ki krunu vor ke leno ke pa ka zopfu po renanu vor ke me je su je se suju ke po bo po mi puru se je se sukete. Musu temeta tie kijunu zopfen me je hakwa tie temye chatabie temye nuchibie temye bu temye kiketse mye ketse lupusi. Mo ke penyefe kiketse mye ketse penyefe pusi ketse tasya kaza. Hakisimi po C.S. Lewis ketse po philosopher me po zepu ketse po ke lunu zopfe nujie hakoha po ke lunu nguzovor ketse temye po. Mo po salanu hauzedi po ketse. Oke penyefe viliro. Poke huteri hake vichepie kijunu chasutua mu punyonyo po creatures pumhatokobu unibatu. Oke penyefe ke kuoto ke penyefe liro. Poke di po chasen niyashikete su chasutua. Deri oke penyefe mhato po creatures ko unibamode. Sala oke penyefe virimo mu guarimo mori kenyinye pugitu mo. If God were good, He would wish to make His creatures perfectly happy. But if God were almighty, He would be able to do what He wished. But the creatures are not happy. Therefore, God lacks either goodness or power or both. Oke penyefe vigete ke penyefe ke kupu chufa ke penyefe mu pue ke view chidi lukete ke masau puni. Der tiki zuno sokop ke shuto chufato de temye nusan nuje temye tsofato chufate mu temye punir tu mote mu temye lupie jepie jehetsbade ket ogo mulie mu pue how kelakes C.S. Lewis po dia how kelakes ogo tie oke penyefe se vi good ke krepu chufa ket loving. Ke kuopete pu
pujinu ba ke powerful, all powerful. O ke penyo fe se hai ke penyo fe ke sili ke tu uko tie uko haleu ke dipie ke kripu nunu ke tole se chau nunu tsadi tie me hosmor shode idipwe pu tie o ke penyo fe viti ke penyo fe mu kidze zo fe nuje ke meje ke to chufa ba ke penyo fe hawe hakipuri o ke penyo fe puto po petu puto po contradict satali kenze mu o ke penyo fe puto po contradict satali kenze puto po matho ngori puto pwe o ke penyo fe su ke mopo tsidi lu ngori su ke mopo nunu hatsatali kenze Adzevi pulandi o ke penyo fe puto po nature po justice su chike dili hoketse po kikim hidi hatsiya shiki zunu mo ke penyo fe supusi ke krie po justice po ketsi ke vi hakwe po kikim hidi hatsiya shiki hatsaki nyenu tabe kiesa mutsapo zemeta o ke penyo fe hakipuri shitenu po chikel ho po su chilo Okay, God cannot do what is intrinsically nonsense. Mo okay, law of contradiction, a law of non-contradiction. Okay, basic law of logic. How no no pomhato chia kete ke lunu bu ke vi ke shoke dali ke vi su tsebe ke lunu tsese. Mo ke penyo fe su kape temi ke tsutui temi po ke lunu po hake dake tu tiki vor ke tiki o ke penyo fe po ke kubatchi ke penyo fe udi lerdi po mi po hake sho po situ ngutu di ke dape tsutu ke tau pirdi su je te sozoli lo ke argument nu su puba ke kilam no ke penyo fe po su mi po bum hake dali ke vi su shitenu temi tseke su po kape temi ke lunu tseso wade mo ke penyo fe manu lerdi mi po hake shotsu do take su me zada we ke sheo ke penyo fe su puto po contradict ke da pues su mi po bu ke vi ke shoke dali ke vi tseke su petsu ke da su nu lumo ke da argument su nu po pusa Can you tell ke penyo fe po shit nu temi tseke stiki po freedom su setemi tsese Mo freedom hauliro ke penyo fe po temie tse mu rikese temie la su kripu unique temie ke lunu su kripu kunyo ko soko ke lunu tumo freedom su bamo ogo ke lunu freedom su ba mo ogo freedom hause di ti ogo ke lunu take po tseliro mi po puto puni pun tsedi hakesho tsese mi chimie vese Mori pue jukri mezetsedi pour que l'oublie pas capé choua. Mori jukri mezetsedi accident posé que c'est wa. Di pue haki puri kapi ou que penyo fa dali kenze keze. Mi pue puto puni punno pour preparatory que dali chewa filie. Di sidi kalapie ni pu ki di lerdi a accident da doze que tsutiu no agari steering ke ripe chaka mezunu tsili moga. Mi puri te dau kapie. Okay, penyo fa dali kenze keze. Ke kila mon pue puto mi pue jukri mezetsedi gari situ de accident zu we pue vimo keze sho keze situ zo shiri puto filie ke dali divo krakelie. Mo hake mideo ke penyo fe hake puri puto pu nature contradictsedi ki zunu hatsiya mo keze. Tie ki zunu hake shokra torda keze hau sedi uke penyo fe dali kenze keze. Temie puto po freedom ke dali ke vi su sedi lu mu su sedi lu di o meze petroli di ni pu we ke koto ke penyo fe li ro ki di te ki zenu to fe nu je kraste tamu ke ze o ke penyo fe dali ken ze ke ze mu tie o ke penyo fe supusi ke ze o ko ki zenu to fe nu je kraste ze ke ze ti hau nu Mo ke penyo fe ke all powerful
ke ko tho ke pe nyu fu ke tsa o go reality thimi ke lu je how silly di ke thole shu me hosali ro ki di thimi ki zunu ke lu to fenu je kra se da shi ke tsa o go su po tsari si pe vi sakuli vi C.S. Lewis me pwe pusas ke tsa diepo ki zunu to fenu je pain and suffering how bamo ke tsa she thimi ke lu ri bamo de musu zemeta o ke penyo fe pu shite no themi chike se o ko chike pu ke se ke midi pu freedom mu kapye pu pu ke dali ke vi feli ke vi ne kho ke krili ke vi su sedi themi ke lunu tsasa mu themi su sedi adamu if unye su sedi lu ke krwa ke shu ke dali mu sidi ke tof nu je ko pe te ki junu vor ke su ginu sederi vorda Musulano pwe puba ke tu te meta tie te me ke luno to fenu ji hako bamo ke tshe o ke penyo fe le ri hako pe te ke kawa zawa da ke tshe te mi freedom su o ke penyo fe te mi cheke su te nu cheke su we o ke penyo fe puto polo zedi contradict se de Musulano hako bamo ke tshe te mi ke lu ke to o ke penyo fe cheke su tu moda du ke su mulie mo ke me de o ke penyo fe po uko bunu ki junu luketse puke datu mo ki jutu mo ke dipu ke datu si uko bu su ke dali ke vi Israel mi ko ke lunu puti pete nu uko bu ke dakelie uke penyo fe atu mo te rume hirker shuko to si puti pete nu uko bu uko to su ke daketse uko mulie mutie uko ki junu tsofe nu ji hako me hosali ro uke penyo fe shete nu temye tsumu rikese temye o ke penyo fe design no product puketse o ke penyo fe pain mu suffering tseke su pubamo de o ke penyo fe temye chibie pubu puto pu freedom temye pu freedom body luketse su no ke dali ke visu no temye ke shu ke dal ke li ginu ke puma ki zu no vor ke ginu tie ki zu no je tsofe hako ki zu chufu tu kada mo o ke penyo fe ke tike vi ke khe ngu ke meje sokwe sile ke tue ngule ke tue uko tie temi tahu si ke metsakili ginuri uko sili vi tie uko ke zunu temi kakra leya ke tsupu popular idea of goodness idipu su temeta ke khe love ke khe shi soliro ke tike vi kindness shi ke tsupu nunu lede ya ke tsupu Mutio ko temye ke lunu ke khe isoliro ke tike vi kindness hai tsiki punu le pakratu ke tsu ngu hakke shit tomye fupu unaga me donu taitu liro hakke shit tomye ta ke tsu shuryu no pupu truth and integrity puke tsu no where truth je puke tsu truth uwe mi puoi retire ta liro su truth su iketse diepu no puke tsu pudieren no di su kamoto punu puba ke tsa shiketse pu rakraba musike medi tie uke penyefu ke tike view ke kingu ke meju su lerdi uke penyefu ke toleshunu ki medi pushi ke su line nu modi tie uko ke ru nu uko tofu nu uko ro nu ke penyefu ke tike video pudi temye ke meje tordo mu nyepu ki di temye krie ngu meje mota mo haketsa Leda to only rosu ke Christa li viketse ke krie love su kindness ke tike vingu ke mejisu su Jesus seketse musu stern and splendid idipu ditie ogo tie ke krie isoliro ke krie se benso wa yaketse microphone how mi di adjust pe temi krunutse wa yakeza mo ke krie how we ke penyefu love how liro pu justice su bagetse Hakke purisu ben tsepie ukrunu tsili kenzeketse. Uke penyefe po ki junu timike lunum hatcheketse. Uko peteke lunum hatcheketse. Po ke krie po justice su ginum hatcheketse. Mi puri kripe krimo deri Calvary ginu nguke me Jesus se mi petet ke tugese uko mulivi. Mogo haunu me hoseliro di siliro ki junu nusunu je to feme je hako kirapu nu vortaga o ke penyo fu po sorsu me
me hosali ro ko ke phuma ki junu vor ke ta themye putho ke dakeli ginu nguli ke ta themi ke lunu vor ke ta nguli themye u ke penyo phamodi ke shu ke dakeli mu themye akimidi pwe uko ke lunu tie uko vi ke good how uko mhalu kriketa ke lu ke phuma how uko su chepali ke repotemeta vi ke su ro corrective mori remedial idipu deri uko ke vi nus kizunu tofa nuje reseda ke hako tie uko how ginu ke krunguli ke to mori uko ke lunu ke toya ke answer nguli ke to uko uke lu khapi uke penyo futsu ke saginu uko pain suffering how ki divortasi mukikim hidi how ginu ke kroke kunguli di how ze ke se ke tikiri per hevolu tu si ke nguli ke to ukhapi uke penyo futsu ke saginu utspedz ke saginu jisu dietui mo akemidi tie uko ke lunu uko corrective tsekemez ke se Hichinyo me ke kredali ro siro kapie uveya ke tse sidi utsike mezase ya ke tse uko e shikitsi kipunu leyasi dero ke penyo fe tie tsike tsu we su jese temi me luke su tonunu su tsike mezake tse mu su kristagi nurbi tsike mezeli vi ke tse zo ke tse uko mulie ke puma iseli ro sin ke puma Tie ki zunu tsofe meje ke re ke shu hakubu jibobo ke mhidi ke pumau yaseba yasi tie ugo pain ki zunu tsofe nuje hakoha ke pumau ki zunu evil ke pumasu kapie temi peke ke se expose ke se mu temi bu ki zunu hako ngu ke shiginu ki zuwe temi puma ke talanu hako ki zunu vortelie Nusunu je hako kizunu high vortelie ketse temi ke lunu vor ketse oko chimelie sia ketse C.S. Lewis quotation ke me yepu o ke penyo fe temi lura ke batiki temi ni puba yasi temi ke me je ketse ke ne tofenu je ze ke se ba ketse tiki pue megaphone po ke midi microphone passion nyapu ke midi peshe pe temi kitse di kizuwe kretemu ke penyo fe ginu zomoliro hakipuri haunu tenutu ke pelio ke ngulali ke to bamo ke tapie temi ke ba ya ke supu ugo repete ugo ke lunu tetunu hatse ke sense of justice suba ke shweke tsu pushejak ngu ke mese ke ugo su leya mo to ke lunu kikiri me ke lunu su lepe krakodi ya ke temie tatsupo mo go haunu me hoseli ro tie kizunu nusanuje pain and suffering hakwe temie ke lu reality temie ke dipo kikita ke lanu kikem hi ke lu hau vorta shi ke su tapie temie ke se temie po ke dake krake wa shetinu tsike krake wa lanu Nipu dieze unu modi tinhu dieze ka saginu kisho ke puma ki zinu vor ke tse mu tieo go ki zinu tsofe nuje hako pain and suffering hako ki zinu ke ni su puba ke tse false idea of happiness hai ke tse posedi timi ke lunu tse ya ke tse pakishimi pu Mo ogo ke penyo faginu zomoliro hakipunuri tie ke chicken ne bamo ke tala kijunu ke chicken ne tofenu je bamo ke tala hakipuri su ke ni ke to vorli hoketse ke kilamo na temye problem temye tofe ke za to liro temye chen ke baumo tenu ke pekala temye ke meje ke baumo ke zaka tofe tsumukili ke zaka tala temye ke meje ke baumo Temye tofekere ke za toliro ke pumalanu. Mo hauche ke me zeli ke mochie. Ki zinu daru ke vit toko sevori ke tsekele zo shiri. Teme zidiba mo da zo shiri. Ke zika tofuba mo da zo shiri. Temye problem uwe. Temye tofu uwe su tseke me zeli mo. Mo temye tofu su tseke me zeli ke tuwe. Krista ginu ke pumanunu radikelie.
지수 크라다 Catholicism verse ke zitoyo idipuya. Catholicism vachaya ke zami ko puri ke cricket kridi vachaya. Mikrobo puke zu po Lazar unyi kheto ke tsla. Krobo puke zu po Lazar fnye ngu me je ke tsla. Deri po tsak me yetos. Jiswe po Lazar seunu vor ke tsitiki po Lazar shize ke zu musedi punu shodi kraketsu tsemeta po temye tsoffe temye problem. Ke pumalanu temye ke shibu popeka pen seto keta mo chmo ke shi hauzo shiri ke shi thalau mo ke tse se shi te le ke chache mi jenu no ke shinu pe jo seto da keto po temye tsofu nu jesu ngudi temye ngume je ke tse po ke kripo temeta po nu fu temye gi vordo ke tse mo su kapie jisu gi tsuto ke tse po nu feu priketse po zigetse mo getse mane nu zo shiri Jesus su tabi kekese oko Catholicism su ngulie jiswe po temye ngume jeketse temye ke pumanu to ketse mo Calvary gi no moli ro ngu ke me Jesus ba mo ketse po siketse la po nu me je temye ngume jeketse sola nu kraketse jiswe po temye ko kriya Potemi ko ngume jeya kizu ke meje sezekete hakere chufezekete nke lunu ake lunu levi oko society nu utse premier donu to fenu je kra sezekete oke penyefe oko var krabazo poko ngume jebazo po tie kizunu ke pumalanu hako vorketa deri jiswe po temye ke lucha ke mezke su temeta corrective measure temye ke lu su modi pue temye ke lu bo nu ke pumau ginu temye chepe vikese mukizunu ogo kizunu ke lutiki tsofe nu je hako dopo zeke sezo oshiri kunye pu cheke mezke se po solution nu temeta telheke chache ogo oke penye fuginu nu ne ke remuli da gitu jiswe ogo kipu Oko tie oke penyo fenyo jisu gi nurubi tenu ke re ke longuli ke vizo tie oke penyo fe supusi temye ki di ki zu haitasi oko ka thodiu nu oke penyo fe oko chata ke su ko se sili ke li nu tie oko make reze ke se ke tsa hakunu oko ke tefu nguli vi sin ke puma shetenu adamu if unyeginu temye pete gi vor ke ta Musulanu ke pumaza kraya ke shezo ke tse Catholicism pukese ke she temye o ke penyefe hinunu tseke soko mezulie ke ta mo ke penyefe temye ke lu ke pumalanu me holi ke nze ke ta jiswe Lazar mu ke shetiki pu haulanu Lazar ke luginu temye ngu me je ke tse mo jisu puti hauze ke se ke tiki Pue Calvary gi nu shiketo puti telhemo kada Catholicism ugo prelia Moha ke midi Lazar ke pumau jisu tu fatuo ketsa po ginu po Lazar ke pumau chip ke liginu Lazar we shize ketsa su ke chache ke riu nguli keto mutio ke penyefo ke pumasu chip ke liginu tie ki jinu ke lutiki ke shike ztsede ya ke chicken ztsede ya ke loke meje ze ke sede ya ke tsof temi ke lunu chufuzo shiri su e potelau mo ke krilamo na jiswe su tsepie po ke lugi tselieda di ke lugi vipo kapie uko tsekese jiswe po Lazar tsepe rise ke tu po puseu tapie ki zu kiekese Lazar tsepe rise ke tu jisu puseu tapie ki zu kiekese Calvary ginu shedi rilashikili ginu nyeko ke shenunu rishili tu ketse pue su tapie ki zu kiekese jisu arali rakraya ketse oko ketse talinu tsepie ke liya tie oko ke lunu tsofe nuje pain suffering hako krasewe
Deri ugo tietem ye kriketa rakrasa mehosa. Uke penyo fa Calvary ginu ula chikasa sokosa meho rakrasa sitemeta ugo tie. Zopfe meje ketsekena keshiketse kekaketse zekeseze ketse donu zoshiri. Uke penyo fakinu ke kro muke meje mulivi. Nipu ginu zomo ketseshe tie ugo zopfe meje kizinu zekeseya kezahako. Hakipuri su po solution ke kribamu ketse mulie. Johan tu teker suru kusuku serase. Nyebu aginu nuneu muli ketula anyeko ki diahako pusoho. Nyeko ki zahaunu ke mejezotu deri tepfulie. Aki zahau ki kuliete. Nyebu bu jabye petet sekeli utseje. Nipu DKV pomar kere tsokola nipu tejiwe siro pastor beje. Oko tekano petekeze metsa tsali to taliku kripudi hidia pengu. Taliku kripudi hidia pengu potipe tsali krotanye tsalasaya. Tochino nye pelege sakimye vor nye pu zapu tsake sapete siro karasho ke hunu lerdi nye meseno ke pekro ke sapete pe jiwe
ukom hato zukom hoginu nyepu bu japye uko tsasa sera puzabu zapuza ye tsakili utsliye tenne tekanu bete keze metsake tsatsli duo jedo ker shoke hunu nyepu die ur tsakili kose nyepu ze ker tsasa unno haba liro suko sedino nyepu ze ker tsale sidi ke hubu tsikili tsale duo di pesa thoe ke ba hipuan pe shewe no pati ke ve bavato puma ke re ho kapie ke hu tsala sedino nipu hebun monzuno la lerdino ke sho ke hanu ke pe kola ke le te ja kola ke te she sen tsu we ye ke pele mi po tsu ke tsu nipu hebu vorde ke sho ke wa ho ke pe ko ke tsu sumor sho ke tsu si ke tsu no tsu wa he che derino nipu hanu ke pe ko ke tsu no ke thomo ro funo no shole Tejangule Nipun Kinum Hakasasilidino, Yekelua Goditsepe Nile Nipuziro, Yekepelino Zoshiri Sur Lady Hulaselekito, no Tejasikapi Hitsusaje, Yen Mengudin Fuke Vorkim here, Nipuno Japi Hitsus, Hibu Nipu, Kerashuki Hanu Kepe Prodino, Diekevi Puma Kere Hakor Nalidino, Kaketam Yetsuta Hije. Dere hako siki lekim he hako nake lekim he nipu no japi hako motsa sudino hako bu he kel hula tejat sele he ke dutse pe nile sedino nipu he mi popo ke tsabu pe nyo kosa nsi pe vi kosa teja kose he tejat sudino ke kri hako se nipu he kel hunu tudino nsi jike vi mi potsadi dusele ke do nsa pu ke vi mi potsadi dusele ke do no teja kapi he tsuje ki tsuna kel hu nipu Nyepu Jesu Christa kino ke par ngu ke mejio u ke pe nyo fe ke kriu mu ke mesaro fe krotobu nye pete zebaliche amen